Wasinja kutsibu omusamaliri owekinimba eche Tayari West TV tukakutangerera situtre busubuliro kwamena ninje Mate Ishak omunyemyatsi wukwawo habwe kinimba hano Kasese district. Okwandambye nutuli echondo eikasangibwa hano omwanyamwamba division omwaskimu ward kandi tulino mulimi Deo omulimi owe mukipende kino akayatubera nebyahi ibo nga balimi abechondo bye bakarabamo tukamenyera ndi abali mu season banemuhera beitu kandi bawite erisara indi esaha ebisoro byange nabingerera erirwa omwirindiro likuwabyo eri Queen Elizabeth tukakimenyera ndi obutuku bunene abandu abechondo bakalera ndi akawaya akamasanyarazi sikali nahika omubipinde bikuwabo kandi kinu kikaleka ibabya nobuba ndi esaha nesaha ebisoro bino byangenasa ibyasisa ebiremwa bikuwabo so tunenayo ende embere netukanirya okumwatse ono owabalimi weitu Deo wasinja kutsibu erikanako netu wanganatsuka nerira mukyako abakakurangiro kwa kinema mwabukire ba mama na batata okwamena ninje Deo Musumbura ngali mulume mulimi kengali musuburi ngali mira hano echondo tuli balimi mwasinja kutsibu wanganatsuka rukando iwahongoka kutsi mwahongoka imasi mwatura kundasharangira mbiri yetu kakora tukakimenyera indi muwito obuba obwebisoro especially eshunzo sikabengerera esaha mukayiralikira indi ebirimwa beno bikuwenyu byangenasiswa neshunzo tatubwera kumwatyu okwenene kule kuti twabiri byamu obuba obunene kundi iwene eresera uli amatu asere ndi wona maberangira bandu ko baberere echusi cyabandu babere kirema actually ngalo hinanze beitu mubakihirire mamani manene kunde government muyasiro mwayo yamanyi bichamu na ebendo ayuwa muyase yamanyi bichamu esya cement yamanyi bichamu esya hwirubaro nebindi bakakoleseya beitu bambe mubahikire bamasaba masabyenda sitwa tamenye exactly habwa kibama bitwa beitu ndo basingo babire mba bakasya hira hakahe nere muntu amba babire ndibando bekarusandare yikwa bitu kandi atesa yano situtwa banakawai alo babiritsuka ke tukasima kutsibu neri bunyaherwa beti soli bakahirayo so esa nabandu babererema kandi atasa akiri ekikana kiti bakasya kahiraho abandu rede babiritekaniza amalema hati abandu bali mu obu bakalengane bafatema obuke bikaya kwa bose je kintu cyaturoba je kinera kandi unibukire ndeke abandu mbatwa munume sente si PDM PDM tukasime government busani PDM muyatwe sente abandi bandu bamawura kwa shomba nganaso namasherangireke abandu bamatungesha ngoko abandu bamasiro mamalema banali miriyesha nyanya ukeserangere nebekusa nenanga nebihimba unabisama abandu baberekolera na mani manene bitatese ndesitwa matende yesunga sikaya kwa bosa kundibu yenzo ya mabiringiro mwerema nidachikesi mwengabe itataliya yeti bita haidi arabahasa neryo ukabiswa ngashaho nakando na haka kandi tukamenyerera ndi obutuku bunene ebisoro bino bikabengerera government yabirihiraho emibere ye compensation irangire ndi bakasuba akasente process yeyi iwe wabere tungama akasente ku compensation inganza rikutulira compensation siche chindo cyatukayisunza itwe compensation ni mwatsi akalire aliwe hachere bakahiraho kundi kikachuto kikana kikale kwa mtu munyanga matakana bete compensation ni system kalire kwa mulimi kundi compensation system ikatsukayo ukabikira chama nero si wanu walete polisi walete wa agriculture waleta nowe uwa bete my friend abandu bane barisare wabasurucha simwatsi robiri narakande enzo uyangana samu nabwiri esi wabiri yaberekera office ndebenge ye police kutsibe kaino mwachiru babo na sibalere bahandeka no mwachiri syasubura endambike kiwaruha uyiwesu endisatoka so compensation tukatsamerayo but it is not easy echa tukasaba chikulu kutsibu lyari chinga hakabona
nje bananyituhira ha sente ngasima betu kenganze likutulira sichechuwene kundi obutuku bunene bakana tu sente betu washari usimire kwa mutima esente seba lyakwa ewoyo sisi ute mubongo kene chakabere bakasara kwe compensation amabere myemyaka iringei nawe bwo mundu wale moko ndekana yere tukasomesa yo mwana hate bakwa obusende bamakwa hanyuma yemyaka emyaka 3 lyale chikabese chiwese chiri yambandeke itune munzerera abe uwa ne government ukababura utichi ererangirende bakangu haya erihiraho akawai abakama betu abakatulendera bisoro byetu bye Queen Elizabeth ebi kwanza tukabisima ke tukazimana gama ntiyangana tokere ebi ikabetsonga betu tukasaba bahiremu amani base batuhereraho akahe akawaya ngamwalende omuke kurania hana limiri aho mutsele betu esyambo osikana lesa mingiro mu mutsele omutsele omuke kurumaka no kuruka abarakati akatimbatimba manyawero si wano kandi bakakwesesa 2 nesi esaro wabitimba obutukibwa mabe hwaye nisa 2 nishamabere kulaba nere bakabamba ano mangala kitasha ababo obutukibwa abereraba nemborosa mutemuzika be yaberewa ukwabirekera no mundu ngowe uwa omusikali we uwa erisalasa akasa endambi yabere mara ebutukibwa abereraba neriwo so tukasaba echukuru ye wayi kale wasinji omusamaliri owekinemba eche tayari West TV ono are mutsumbura kandi wamomuwirira ni mulimi hano echondo abalimi hano bakayirakera bakalera ndi ebisoro esaha nesaha akukira muno embowo enzowu sike bataherera omubu tuku obutebwa hari so bakayirakera bati government kukira muno abe uwa badreyo barangire niko bakahira akawaye omubipende bino ebyechondo itwe nge tayari West TV tukende mbere nirikwamiriri omwatse ono nererangire ndi abandu abechondo bakawatikibawa okwamena ninje Mati Ishak omunyamyatse wukwawo habwe kinemba eche tayari West TV omwabipende bino ebyechondo.